Papadi ena ya setswalle ya matjhaba ka labone e tla ka morao hore dipapadi tsa ho phunyeletsa tsa mohope wa lefatshe di kgutlisetswe morao ka lebaka la COVID-19 e ba monyetla o motle ho bakwetlisi ba batjha sehlopheng sena hore ba iphumane mme Helman Mkhelekena fuweng maikarabelo a ho thusa bakwetlisi ba bang hore ba be le tsebo le kutlwisiso ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa. The talent is there, but the mentality it also needs to be pay attention to ensure that we find the balance, both the technical abilities, tactical abilities, once we combine that, all those elements, then I believe that it will help us as the nation to achieve our objectives. Papadi ya Uganda ke karolo ya boitukiso ba dipapadi tsa ho phunyeletsa tsa mohope wa lefatshe ka September. Uganda ha ya ba le tshebetso e ntle dipapading tsa ho phunyeletsa tsa Africa Cup of Nations mme ba tswile boemong ba boraro. We all know that irrespective of where our country ranks, everyone who comes against South Africa, they want to play above themselves for many reasons. Ho sa le jwalo Pistau ya bapallang Brighton and Hove ya England le Teboho Mokoena wa SuperSport United ba kgaotswe sehlopheng ka mora hore diteko di bontshe bana le COVID-19. Sipho Mbule ya bapallang SuperSport United le yena ha no ba teng sehlopheng ka lebaka la ho atomela haufinyana le Mokoena. Lebohang Tube, SABC News, Johannesburg.